agus fáilte uadile go SpeakGaelic. Ham in dóchas go bhfuil sibh ule an an súnd misneachal, that you're feeling confident, leis go bhfuil sibh déanamh airstais leis a Gaelic. Sé socialtas, society, socialtas cuspid a program seo. Smar sin, bhí sin na códaigh mú imidach rút chu chéalte rú sin jeiribh chuspid. Agus chan nuair géin bdíon socialtas gon gua horst I the newin vicar a hacha kutramach. I can't not mention those younger than us. And ye a he na beak, she a ye na beak. What the little ones see, the little ones do. And ye a he na beak, she a ye na beak. Agus nachil in shinachkel shin ha fear sa gas. Nisha, share again beacon opracha yen of ach, soul jay has an navark. What's ahead? Beacon gramad, le fame, agus fu. I can you ac am na sibhar stiùidio meadach. Fémar smúnichuch menáte hacin sa chuirsnach. Joy Dunlop. Be Calum Maclean, a siúl cha Vatersay sa suringa. Agus mar a suringaine I gol a nui rútan. Fémar léatachuch agus lesachuch is neach bhíonna daim. Fémar mi díadach chuanna gníomh chuir a chéile. Nisha han paumaun cynnych I grí fér a ha iddo fi gudíchalach a tsekisk agus a raunsachach na cánain Tòmas MacAilpein. Fáilte go SpeakGaelic a hómis. Nisha hog tusa ionnsachadh agus ionnsachadh agus cimrach arú jólas ma ha ionnsachadh an toiseach? Well, how ceart taró Gaelic ma farantin agus toiseach ma hul chaim ma hocal an balla elders leit for my fastlik agus well, ma head of farantin na Gaidhlig agus ba éitsin son a Glasgow va éitsin Lomalan árain is Gaelachgin ach cuideach va toirt móchaigh go céalach in is a Gaeltach agus rí se píbre ban ma hen cuideach agus fe sin cutamach a hef cultúr agus an nuair sin raimimeach imiricht an Eilean Scianach na bhaim is a bhrúnscoil agus ba Gaelic céir himachládum Knabian agus fan na teacherin cho brosnachal have a chánain va mi gahiari agus well rein Michaelach barach glós at man gorst ach ma yeri calmer am in ma yekade rein mi course a bookie an a Gaelic an an internish agus harder im humorg in the humiorum agus sin called as speak blin arash. Bharrachd I the nui hacket is a chan and hij is gevil ui vorracket aan een echtri agus cultur hoshalt in a Gaelic. En is je geen bicken minishin? Gâidhlig ba riamh ua dheacam an an eachtarí agus an sa ramscha caméad a dhéanamh ba mi céit cultúr Gaelic an an íla mar is sin pléid agus mar an daimh bheith sin rí sin chum an hóisialta nó rí sin tóisialtas agus a clachcaigh tús an Gaelic mar bhíolaris agus bardach agus cúnsan creide for sanna bhí féin amach mú bheithin na dúine cumanta dúine bochga dúine na sealaí na bachsan agus ba cordarim go mód agus ha méidir bhí lentin ar bhan nóir sin. Nisha, how gopper ag tascan digitach Gaelic na hallopa, an in se gain bican minishin? sé an na dasc nó dachíir san stáras na Gaelic sé ha ládach lína cín agus sin crocha geris an sur an asci mun Gaelic a Gaelisteach corpus na Gaelic agus sé hamna sin sé cruniachaigh éhseach mór de hexcin Gaelic agus bí luchránsaí clachcaigh sin agus bí skipper fachlan na Gaelic clachcaigh sin or sanna bí a bhí ramsca go chánain agus mar ha goprachaigh mar ha aberstan sin na chéile agus sin sin bhfuil mí gopid. Agus how could you a tsekisk nach Gaelic olpaig go lasach u? Give it a sin a course the group. Ha cordrum glan, ha mi tsekisk classicin litrichis, an a rosk, an naivlin diak, agus bardach, sjaunbardach, agus hadach hula turis get ha mi jolach in a textcin ha mi coni feinud genúd ha et a jalichte, agus mar ha canon, agus echtrid sin cólan an litrichis a sin cordrum. Hat de megiltje nach Gaelic. Ha, gâidhlig. Agus mar sin, dí go trích gifiste a cleachcaigh na Gaelic bhil lá go lá? Bí me se clachcaigh Gaelic thula lá. Ha Gaelic ag Macéile, ha sin tócail ar díos chluineag le Gaelic, gopur le Gaelic, mar sin ha mi tíim beo an a budlacin de Gaelic an Glasgow. A ha cuideach ag tóirim a charidir an cuideachgus.
Agus mar sin, dí a chóirle a bhéigh tú do gúine a ha son in iad Gaelic achcha fiús áirstachúch? Well, sé chóir le thuair muise caiine cum nuair a bheith mí ág tó fór a bhí clacha Gaelic chu trí sa studiút. Déan a Gaelic na páist ábhaiseach iad a bheitthe. Agus cruúich daimhan trona Gaelic far a bhfuil chaudeach an dúris. Agus nuair sin fíocha bhí chud an canan go féim an dóid choidic an dóid cútarach, scrúachas, chaudeach a féideach cén misteachas, cumasach. Tapla a hóis agus ha déanana fiúr bhí barach go léin sin bhdíon na saite rst as a prógram. Ach runne sin Jimmyon bicin a bharrachd Gaelic ionnsachadh. Thug sin súil an prógram a gá idir go ubangach an san trá cheachcail. The passive voice in the future tense, as a way of expressing things more formally and impersonally. Léhid jóir, níor, agus hir. Agus ha sin a dul a choiad ar seo a dhíist le dá gníomhar ile. Féim, must, féim, agus food, me, food, féim, agus food. Nes sé nam bíonsa san I must read this a rá, sé féimi a haun. Féimimi seo a léimhúch, I must read this. Féimimi seo a léimhúch. So go ubangach jibh sin féimir seo a léimhúch. This must be read. Féimir seo a léimhúch. Agus ma ha sin a coirt rí fút a chleachgúch, jibh sin fútar seo a léimhúch. This may be read. Fútar seo a léimhúch. But what about the negative form? An crú aicheal. Nua nach út, ja, ma gúte. Nach éim sin rútagan a dhéanamh. When we're not allowed or we don't need to do something. Nach út, ja, nach éim. Well, díadach med a chana sin chanéim an so go gríomhach, the active voice, an so go ubangach, jibh sin chanéimer. Chanéimer gal rís na rialtin. The rules don't have to be obeyed. Chanéimer gal rís na rialtin. Agus éisiamplar a ha a cleachgug fút, chanútar dreifuch an seo. Driving is not permitted here. Chanútar dreifuch an seo. Lisha, Jimmyon a Gaidhlig jéha ar carachin rís, agus éistif go lú fiach an togsif féimir agus chanéimir an sa chóirich et the Rona agus Luke. Bhfuil fás clachte a bhí stúideach in ina túr lá nunne. A cáirstúdim go tchéú, ach sé an duile bhain a bhí a rí ina tubí. An na cosca sin acin ar a gáil an méid agus a cúsin go mí hínteach. Bé dara barach múneach í ein. A neu buin an poblach o taich gas a bavist. An é go bhfuil é dóchasach? A cynniú ac am na sé bhar stiùidio meadach. Féimar smúnich ag mnáte hacin sa chairsnach. Dé hau céalcha? Well, a sin an na chairsnach ima chultarach. An bachar a bhí brasnachu hachartas an itar jawichte gunna bhí déanú dímas ar a Gaelic. Na chael múneach ag in it stéichte planna canian agus brosnach ag na Gaelic. Ha, agus cúmisin sin a dal. Ach, féimar léirtachuig agus lesachuig is nea chavíon a dain. Féimar mi díadach chuanna gníomh chuir a chéile. Wel barach múneach í ein? Ha moedig mag cléirt, a haar alfie. Dalga ma goedje goed, van taurig. Hij zulweich in de skalle. Agus hij is een gema eiliger stroe en edekit, agus taktie nach goede gele. Bis een féimal? Kimmer ga je goed let ervarend in reid, nach jacho a helore? A gema dudu geef, ze tidig rasch kan duwig zo. Jay hu god a chilug? Gaan in maar waar, gema. Van je vaas, tiergenig, ach. Han is missen als zin. Hij voelt Alzheimer's. Luke, ha mi god dullig.
Chapúring a maithir cuide sa dé na únar, agus bheith chum mí holichte hall. Ha déanna pégur an nech cúra me hiisteach na dachaí, chanémarach una nech a warach. Ha mi sana sa scríig ach ha mi éadach as gan warach sin cútigan. Hi, Varshley. Hi. Luke, Shaw Marshley. Hi, Luke. Ja. Na chael sin elke dag. Ha Marshley gin of in jet of oped in een rode breen. Tich of hat sa hau er wie sa tjerevis cúra. Wel, va min am nurses on ground vlionichen, a ga min nusig op er met jou heen, maar niet kuren. Ha I 4 vahle dunje. Bych te déanach bych an Carla horst gasa. Wie ik? Ha mi kutjach in de carriage in straat aan en glas ik echt demi en nodig in de maardag. Ich sin scanja. An de hog sibh na fachlan féimar is fótar an siad. Nuair a bheith luc a gáil droch mo chúisin, thuairste féimar smúneachach me náte a hacking. It's necessary to think about the place we have. Féimar smúneachach me náte a hacking. Agus chóilda sinné cúideach go gra gum féimar líatachach. There must be expansion, or expansion is needed. Féimar líatachach. Chóilda sin an crú aicheal, the negative form. Nuair a bheith luc a bríon teich ga farantan. Chanéimar ach unanech a warach. I only need to find one person. Chanéimar ach unanech a warach. Ha murachach ahad alfie a cúideach luc trontáirich throughout the summer, agus ha is an jóldach strúhan edigich. Sound iad flows of money, strúhan edigich a bheith luc a bríon. Nach sin ripáist an chóirigh a díist agus cainnichibh gym feisibh tar scríbhíon gin na cóiríon fat an láirí chacín. A cynniw ac am na se var stiùidio meadach. Féimar smúnichuch me náte hacin sa chuirsnach. J how keelge. Wel, as je na na chuirsnach immer chultarach. Begaar wie brasnachu hachartas an itter jouwichtje, kunnen we Gianu Jeemes a Gaelic. Nachel meun je in het steegje plannen canyon agus brosnachug na Gaelic. Ha, agus cúmishin sin a dal. Ach, féimar leertachuch agus lesachuch is nu gewien het down. Féimar wie jiedach planne gnieve chuir a chéle. Wel, barach meun je ein? Ha moedige MacLean, a haar Alfie, dalga ma goedje goed, trantourig. Haar zulweichen de skalle. Agus hij is een gemaailiger stroe en edekit, agus takti na goede gele. Bishan female? Jimmy ein thuras a gáil an an cúideach Calum MacIlleathain isise. Agus ha colwach go bhfuil tocaléad chun na háirste níiad a bhíist. Na chaid sin amach bhua je héin jíadach a ha fan nearga. Just what it is that he's up to. Nach ruchgol yn sialach. Giawl gyfelisam, jed a ferch oram agus min am hwy yn sio. A cor ac am y fi gober. How is smyrnich uch gyfel mi a gol bra, taking advantage, a gol bra. A chanawn gwn over a ha min am hwy yn sio gyda. Sio yn taatje tunyachi, the settlement, yn taatje tunyachi, is satje yn nier an an alapa. She Eilean in Espic, the Bishop's Isles. Eilean in Espic a chana ri Vatersay, agus na Eilean Ile ha jes barai. Va uaraun agus vai for smak na mochenoch. Ach, sat in tuil van uurse. In Jew, she Eilean Bhatarsaigh, in unjer je Eilean in Espic an se vil dunje a furach. Nan be a kuch een tol een, had got their wish, een tol een, chaviek dunje bja en sja. Royerig na neuwe vlientjiek van sloeg een kut far in Eilean, off the island, far in Eilean. Jolt in toachgren, van tjerne garden Cathcart, va a furach an een shirach opereen, eestjok, die takrien va grochtjeren in Eilean va fask, in ferran a chlechkig. Me jerig, roinig kutju gan gaget heen en knaach os live, in their own hands, os live.
Nach ma genoch Eilean Bhatarsaigh, the Vatersay Raiders, Eilean Bhatarsaigh. Jo enam, de bhuiinge jaski chréine, in cud huike chomór, so frustrated, so annoyed. In cud huike chomór is gan de gáid shalav, ferran in Eilean an an neuki jiag agus a shia. Ha mari chaimbal gléigeálach scialach nan Eilean, agus a bheithe chrúai bheith slúag violai 10,000 jes Vatersay. Có vanna Eilean Bhatarsaigh, GG a reinat. Char úntaach dúine cruúteach a bheit a tuig sin nach ra dóith be an na méolaí nach buringaibh cumma le dálan na hin fat a dúil mar a bhad. Fat a céir tílagus nes fat a céir bhíine na bíire a bharaid for a rá an na basagaid féin is tíis is féin má gúirt sincas hanna hanacad seo. GG a reinat na a hánig a dám. Did hanacad tíis seo bheit seo legan ag an nám sinúir bhd a gén se gúine go dú. Na digidú is tíis an láiteo, agus go tócadú tócalach bheicú tain, agus go gúidú múlachas, agus go digú ceau amachchas a Jimime leis man bigú doirecha go burúd fuideach an héine nósan a déh sin, so sin rud a réinad. Tí hachar gaibh an uairsin? Well, dúgadtára agus bheit ag dárád mí legáil agus chuidead sios a gnéitsenat, agus an nósan chuidead gaf siasanat. Ach, cha sin gan fépeis rud a hachas gaibh, cha sin fé go dúich is chat sios go Westminster an na Sasan. Sa bheit dúine nósan fistracha le tíimar a bheit dúine beo as na háteach in a bheit sean. Sa nid a húid na dúine meach sin cha i rialta sa cúlú na Vatersay Raiders, agus úrta tríúcha crád a féin Eilean Bhatarsaigh nes agus go fuideagad fuideacha sean. So nósan ha mi tuig sin gur an a déh sin bheit a gra go deach a Landry Forum Act a dhéanú, s go deach sin nósan fug na Eilean is fats má gúirteid. I cóiseach ganúil go baile fás jarastol, ha mi a caiinechuig scialach a bheith banna charid. Cuairt dúniúasol hí a Shennever sé a turas gan Eilean eiche, nach siomh ha fatas, far away, remote, fatas an seo. Fatas, coas, ar síse. Bhí cuit a coit ar áiteid an seirse seo, agus a sméinechuig go ré fásach imelach iaich, a wild and remote wilderness. Fásach imelach iaich a haun. Ach, nam be seo an táte rys an ro usa in ure. Sanú héin is de chuideach a bheitthe chuig, ha fís can bíag luach anaparach an gut. An sa cháir is lechiad bliana ag ar ó sealamh ag go bhain uasal cathcart ar na Eilean an seo, cha de thuirleáire ach turas. Go sealadh orm. My goodness, go sealadh orm. Turas. Ach, sé chéist gása, réidir an oiltíil nó gasci gheana. Well, stocha go bhfuil sin a réir do léir sin héin. Agus Joy, fimi mi rá go bhfuil mar léir sin héin I córtú rum. Tach belitse a chalum. Jún sig sin in thuavas an shit me Eilean Bhatarsaigh agus nach eintineach in scialach. Chóilh sin grún apar sin féimeal bhuaie, na misc I gal bra. Taking advantage, I gal bra. Agus férile a chóirstrum hín, sin an cud huike. They were frustrated or annoyed. An cud huike. Agus ba apersteke is mi hín tríche cléach go sealadh orm. My goodness, or oh my goodness, go sealadh orm. Is cainigh gan feisibh tuileag fa chalum na mianan socialta acin. Han táimán fáilte a chur bhíist Tòmas MacAilpein, agus a háis heis go bhfuilú a gimarst as lí na Gaelic. Cimar a hána chuna sin? Well, sé dúine radicach chunam, agus am céite de Gaelic in na dóid radicach, agus ha mi an na builin ar bhfuil misneach, sé builin feic hawn de gúne, had de kotchig son bharrachd in den chanen, agus had de scrútig policy canin, realtas, agus ag buin poplach, agus sé hasin fiachinri, well hasin ag anfad a bhfuil a Gaelic ag crossráid go tú rá hasin féimach é torvarach I ghéanamh de chóirsnach in tradiiste na Gaelic, agus a hef Gaelic as a dachis ut mar sin, agus hasin fiachinri, dí sin chur a rorst.
Has sin féimach ar dúine radicach as a Gaelic. A chais cuideach go bhfuil uiacad an cánain ile agus go bhfuilú a ionnsachadh áiris cuideach. Well, sé dúach Calum MacIlleathain agus mar sin sin géirí dúach a thuirt don ar cuid chláinnig agus jaura nó jauris mar farstin sin have na thuirnína bes beth a garis agus stocha ríúne gan dúnsich na níana acin becin jaura cuideach na rasit suas becin. Agus how cuideach a scríbh neo iction as a Gaelic, an inse gain becin minna sin? Ha, bí mi scríbh léirvastin ar jóiricin amas mé le gan na Gaelic, bí mi scríbh altan scolarach agus altan do gunne eile agus a chordrum glán agus rúbeig blogig cuideach. Sin noch einseach farsinneach de húsparin maha. Gidéirhin echtrí politics. A chais nach chéú ítar na a hab, is go bhfuil imú chuseach a racad. Well, mar farad sé gléibh dúne hacham a dhéint na fídain ach nuair hatí deacham sfíorhallam a bhí rothach agus snáb a muí chun mí chu dána í calm stelm sin gidéirh agus Jinnah bhruidhinn choirí na níana acham cuideach. Nis sé háis seo céist a bheits becur ar a thula duine a i ddoíoch SpeakGaelic. Dé a napperst neo an fachcail Gaelic i seirleid. Dé ha cíalbachug agus cursán is stalite. Well, thug me se glucamin agus noch go gan nabarst a chlach a bheits éad glucamin tuachta í uadagin. Agus thug me sin stelm fuaim in nachgal agus a caran fedacin glóasit agus ans nabarst becad ag lichgus in an roundbeck. Agus ik nach tuictúne dé hawn an glucamin a mínichu sin gain. Ha cíalach ag rudagin ha a cucalach neo mí hesafach, ma ha clach mí hesafach tuachtaí uadagin. Well, míle tain go háis bheit nach lach brín rút agus go maithid leit leis a thula project as a bhfuilú an sás. Bise, nach tar sinne súl ile ar crimach dina chóirigh a bheit acin na betraie itar Luke, Rona agus Marshallí. Se an duile bhain a bhí rí ina tubí. An na cosca sin acin ar a gáil an méid agus a cúsin go mí hínteach. Bé dare bharrachd múnaí ein. A now buin an poblach o taich gas a bavist. En go bhfuilú dóchasach? A cynniú ac am na se bhar stiùidio meadach. Fémar smúnichuh me náte hacin sa chuirsnach. Dé how céalcha? Well, a sin an na chuirsnach ima chultarach. An bacháir a bhí brasnachu hachartas an itar jawichte gunna bhí déanú dímas ar a Gaelic. Chleach sin im fachcail aichel, negative. Na bhráie na a bhrín sin me chanútar agus chanémer. Sé roiesachin aichel, negative prefixes a héad fachwan a bheits atáiseach le mí, G agus é. Mí, G agus é. Chomha sin éisiampladan le mí agus é sa cháirich. Na measc, mí hínseach. Uncertain. Mí hínseach bhalúk, sé a bríon minute. Agus chleach Rona an fachcail dóchasach. Despondent. Dóchasach. Vers an súl aicheranis ar trí eile I gútig sibh cuideach a chláin sin. Is iad sin, éis, anna agus neo. Éis, anna agus neo. San bríon me agreement cleach sin an fachcail únta, agreement. Ach san disagreement éasúnta, únta agus éasúnta. On an socialtas, when we talk about cearstas, it's justice. Cearstas. Ach sa chrú aichel sé anna cearstas, injustice. Anna cearstas awn. Agus bí sé bheolbach neo me rá. Ha sin bhí brion me gníomharan neo rialteach. Irregular. Neo rialteach. Agus loricí sibh taich agus an thuúlaigh éisiamplarin gine seo an láirich acin. Dé chanar sa Gaelic san neighbour. Ha dá ach go bhain a churas neighbour an céil, fer an Gaelic héin agus fer ile an lochlanis.
You're in chiasat lochlanach, nabi, an an inch galv, Sinilin skianach is raarsid, agus an an shirach rosh is kachtav, nabi. Cholas ag unanech an an illegal Sinilin skianach and crew nabide, nabide. An sa chor jin Gaeltach, she coirsnach, nyo corsnach, a chwinyer. Coirsnach, corsnach. Agus an an ile, a hulig eid coirsnach, chwinyer uadanen, coirstanach, leithe, coirstanach. Agus chanilin sin ach bewasit jin vierstes goalchaintjin a joor sa Gaelic. Nach tar sin súl eiched cuid jin a ionnsachadh sin. We looked at the regular future tense in the passive voice. Féimear seo a léamh. This must be read. Féimear seo a léamh. Agus son this may be read, ra. Fútar seo a léamh. Fútar seo a léamh. Ionnsachadh sin cuideach mun chrú aicheal, the negative form. Chanútar driving in seo. Driving is not permitted here. Chanútar driving in seo. Agus leis sin, hasin jiddig a frógram a rian. Jef sib fistrachig me chwasigin agus me chóirsigin leine. Agus BBC Sounds, jef sib na pod chruaidean SpeakGaelic agus SpeakGaelic Extra. Ha da gáid an cuideach strihan SpeakGaelic ule a chuairt a bhíist, iad iPlayer a BBC, agus le fo-thiotalan our channel YouTube. Gus an cynnig sin a bhíist me ha, mar sin leibh an drasta.